Ket barang din din grupo ya. Grup chat ya. Supay. Isu pwede mahapon na. So, duani kadwak si Apo um, board member ko naklatan. Palin. Ingka na Board, pa board member Mario Ludaes of Kailian nga taga Mankayan. So nga, kumusta nga di campaigning ni duani ako? Super waday sa hindi ko Benguet Sports Auditorium di Mr. Cordillera competition nga na-invite dati nationwide muscle man niya. Sige lang. Thank you. Ito yung sa kanya yung abogado. Salamat. Child. Thank you. So, tuloy-tuloy na tayo. Medyo naladaw kami di malunta ko kaman homecoming in get together lagi kapsat di ginawang Mangkayan ta doktora ni Manang Maria Luisa parang ket Mrs. Paran asawa ni kaming Congressman Samson Parang ket taga ginawang bet yun ato ni parang ket taga Bugyas di ara batchmate di nag high school di San Isidro hingga na pagmaita nakasla model pa ta after high school in at San Isidro nag-college na piman di Isilio takunana ba kuran ni attorney valedictorian ni Bakit sakti kotet di honor roll nga ma di college na nag-alamay sa di medicine di masakit political science to Political science and then law. Duani ito magtagtag kayo ay for board member. Dating councilor kayo dyan Mankayan niya. Manong nga term di? One term from 2013 to 2016. Kat prior to that, the late 90s, we gaputa ni background tayo as a student leader di Bla ICD, Bugyas Law Agro-Industrial School, di BSU Bugyas Campus Ata. We belongs to the trade student, the carpenter, building construction. Nga madagaman dito yung agro-industrial school, high school. Salamat lang IMSAC or BSU idi ada de ko ngay association ti the future farmers of the Philippines. Di nga na-expose tayo because they ada ti parliamentary procedure contest. Di usan ti how to conduct a business meeting. Dito yung na-expose nagapo tayo from Parklang area from Budbud Elementary School. Ngayon kasim na through student activities, the student organizations na expose tayo piman. So they na-adult tayo di high school. First of all, ada day motto ti future farmers of the Philippines. Nga kunada nga learning to do, doing to farm, farming to live, living to serve. Hindi nakawi dati di siyempre after high school kat nag-overseas I was been sales merchandiser at Riyadh City di Manong 2 years. Per contract ko 2 years di Kingdom of Saudi Arabia. Nagsubliya ko agkali sa kumakurang ti unong ko. Nababasweldo me. Nag short course ti electronics education ko di school tayo di Manila. Tapno makadala ang subliya ko lang di Saudi. Ngayon di mas short ti allowance sinumrek nag-apply ako lang sales booking salesman kana inggan na naging sales inspector ak di Metro Manila di kumpanya da Anthony Trillo isudat ti national distributor di Remy Martin Prince Brandy kan isudat akin bagi di Hidden Spring Mineral Water Anthony's Distilleries local company nga the product na dito bottled mineral water. At that time, kadoan nga customer na Metro Manila, ito yung magapo Middle East, Japanese, kan tatalang nga imaruti Korean. After 6 months, mas na kurso na daak nga imintra nga waiter, casual waiter di Manila Peninsula. Tada libre nga premier santo daak ka secured nga di whole day.
ada lang time nga ko, siyempre no kasol ka, ada din first nga assignment, day banquet, day pangikuan na ti conference, meetings, nga pa, wedding in jay, so nabay kami jay ko, nadagsan na ti trabaho jay ko, at santo no kasol ka, anytime, kutulapan na ka. Hindi nga na napana jay coffee shop ti Manila Peninsula Hotel, nagay paborito ti kang kanak ti Kodita di. Tadi in between the corner ti Ayala in Makati Avenue. Siyempre ada kitchen di ket dagi da nagkanak ti Kodita di ket ada kitchen di so once nga na secure da di ket ada supply da ti ko. So yeah. Habang dati Twitter di from 1990 to 91, di agsubli ako ma Saudi nagsabay ti ko di after the Gulf War, tasin marunong the Gulf War, so nadili di panagsubli ko sa Saudi. After the Gulf War, nag-apply kami lang di Limi Region Hotel di Kuwait ko ma, via Jordan, tawan tinarigat agahay di agsubli Middle East. Nga naisabay mo di application ko di hotel ni Kosepan di Commonwealth of Northern Mariana Islands. Nga to lang basit ti Guam. Di Commonwealth of Northern Mariana Islands ket isu ti jeda nga very historical tadi islands ti Saipan tinyan in Rota tinyan in Saipan jeda nga ina-symbol di atomic bomb nga inon kwada jay Nagasaki ken Hiroshima di World War II. So ado ti Japanese tourist jay local tourist mga 3.5 hours to Japan. Kaslamot lang Manila, Tokyo. 4 hours mo by plane. Iso day, 2 years mo din. Nga na nagsubli di so from 1991 to 93, Saipan. Balak ko agsiman ko ba, di so nagsubli ako so final kan kini bagat, nagkasawa kami. So instead nga, dayang nga ako 94, da kami kumati dining supervisor di para lagi da construction supervisor sa engineers di pa naka-construct ti Chiclaco International Airport in Hong Kong. Ta di nakatinga day bantay di island. So they in label da ado ati contractor dati British, Australian, American, Koreans. So they ti kwada from 1994 kunada by 2012 na 2004 so the biggest international airport after the construction katahan nga natuloy tadi nakasawang ni bakit so naging na it so happen nga ada the New World Hotel na di Makati naglukat di 1994 so da kami the opening team so malaksig ije da kay room service department ada day sikat nga Bucarinos dining Italian restaurant naging paborito da Governor Chavit ken ni Senator Manny Pacquiao di. I see. So yun yung mga work experience mo hangkapay nga anyati kasalaman ang itulak kung sikang umunag ti politics. From being a student leader and community organizer ta 97 dinagawid di budbud simpre separate ti poblasyon man kayan awan ti kalsada. So di nagkapitan ni kasinsin ko kan ABC di inorganize ko di budbud farmers organization. So rin nasusap ko di naglablabi kami ti pondo ti farm to market roads. Di pa naka-energize, pa nakasilaw ti barangay through the Binico, di director ni Engineer Willie Mendoza. Kanda dumapay. Inga na nagsubli ni Congressman Dangwa di 2001. Nakikoy-koy gak di ko. Ani nak-renew day passport kon si Mansbook ko di Manila. Ti dormitory ko di likod ti University of Santo Tomas, Sampaloc di across di Espanya Boulevard nimot manong nga bagano. That na amok kami suna. They are active student leaders during 1980s. Ngim di 1995 to 98
iso na ti chief of staff ni lit Vice Governor Wasing Sakla di Capitol. So nga kan every time nga nagpa-industry resolution di Capitol dan na isuda. Iso jay ti nagamamu kami so 2001 nga nagsubli ni lit Congressman Dangwa. Nasapat ko jay damtlang bakdo jay Espanya Boulevard ta kabats na ni Atty. Dakulan Ang review da pang TikTok ko ma. Di first nga napan kay first night nga napan kami jay and Congressman Dangwa. Kadua mi ni Manong Albert nga Salvino day datim lang nga staff ni lit Congressman kat de malagi po day first night nga dakan ta day nagturugan mi kini Manong Mr. Bagano Apolinario Bagano Senior day junior na tatak so day abogado nga iski presidente La Trinidad. I see. One night day nga rabi ada aja lower deck kay istorya ni Manong Albert nga Salvino di across day may isang katri di Manong pula dahil kasla high school student, nakapaklob ijay upper deck nga gidadrap ti ko. Ngam ti ko na day morning agkap-kapi kami. No kahit mo mapantay jay na Congressman Dangwa ko na nga. Una ko na. No malam mo. So napan kami jay nga rabi ta ko na ngam ti ko na jay morning. Ta kababain no so na ti Congressman santo awan ti maidrap nga bill na. So di ada kami jay di rabi. Ag idadrap kasla high school student pi man ag idadrap ket first nga ida-drop ng act pang Republic Act bill kuti an act for the establishment of a national high school at Bangaw Bugyas Benguet. So di agpo-post habang istorya kami ni Mr. Lit Albert Salvino kunana nagpost iso na kat Mario kunana apan wag lukat eskwelahan di Bangaw nga di ada ba mapan nga eskwela kunana katuan ta di Bangaw kasi dagang high school jacket San Isidro National High School. Nga private school. Yeah. So mo day kakabsat nga daji abatan kundi di whole Bangaw nga awan pang tuition tubing da mapan di government. Malaksik pa jay ada magaputi sinto day party ba ko. Uray pa jay upper Balili day kadang and the ex-mayor Galuton kunak di. That was 2001. Kat di jay nagrugyan na. Hanggang na di 2003, 2002 sa nga nagrugi dito isuda kada Dr. Carlos Alacdis, Mr. and Mrs. Hirojon and Marilyn Lagman, the late Marcelino Bolong, isudat ng the Benguet Central College na nagrugian da dito staff in Olsen Building to Pico inga na di pumigpig sa di hanggang makasalog ni Manong Pulo jay Mr. Bagano jay Manila. Iso nga sakti na puwentaran ni lit Congressman Dangwa ang mangituloy jay legislative works di June 16 of 2003. Nga so intol-tuloy ko nga na 2010. Habang iso namat ket medyo nagkagulo day Benguet Central College naging ni lit Dr. Alacdis na pan Bamban Nueva Vizcaya indugida day Eastern Luzon College in may dito iki-impor, inayaban na nagsublim lang ni Manupol. So from ALC to King's College, iti man mati kwada. And then, so jeti kwa, from 2003 to 2010, di 2006, ay ayaban nak nga makinayon jay 2004, isuti first attempt ko, na nagtarang nga councilor. 2004, jay Mangkayan. Nga basta di vision tayo lahat, being former student leader ako, adalat ti poso tayo, siya ay tayo kumang agserbisyo ti gobyerno, ti laban tayo lang kundi ko di agserbisyo nga si pupuso, nga han ko ba, kasala di gamin local politics at takot more on at the time mo machineries, ado kwarta na, so dati, kanayon nga, nakalamang kadeti ko, nga 2006, ay ayaban na nga tumulong kinilit Mayor Pongwan, kampiyon ko pang gobernador. Kunana no, hanggang taray nga councilor, kumay kata tulungan tayo ni Kalbo kunana. Last term ni lit Mayor Pongwan idi. Idi ko akit kunak narugyak met. Ituloy ko barang no da chance tayo nga makasagpad sa munisipyo. Di makaserbisyo tayo nga officiality kalian tayo nga taga Mankayan kunak ket isu day. So from 2006 ba jay 2006 day kay ayaban nang mahanak na i-join ni Pongwan team intulid di naka-governor ni lit Nestor Pongwan Senior
Sudat stop na pinag Capitol. Siya mat intuloy ko lang tayo batasan kini lit Congressman Dangwa hanggang na 2010. 2010. When so they Adigas lang ada kayo ti assistant man ni Apo late Congressman Dangwa. Legislative staff. Legislative staff. Ano, di 1987 to 92 ni Atty. Samson Paran, Chief of Staff ken Legislative Political Science major and he's a lawyer. Di mat 2003 to 10 siya ti Legislative Staff sa mang tututok kadagyan kami ti hearings ti nakaipasaan ti Balili National High School, Bulalakaw, Bangaw, Ay, so, anda kayo hindi na ipasa jay legislative act for yun Balili National High School? Actually, iso dati nang tututok edi. So, that time kat Balili National High School man kaya na? Wan. Ta dito'y Latrinda, dito'y Lubas. Lubas. Benguet National High School, Lubas Extension. Lubas Extension. Naging Lubas ko nga, Latrinda National High School sa edin ay final. So, malagip ko at that time kat tatibats ti Balili Bulalakaw di Bangaw di Kapitan J. Bangaw kut ni RKB Aurelio Kibolinto, Kapitan J. Katlubong ni Vice Mayor Johnny Baucas, may timan ni dimot lang Provincial Agrarian Reform Officer ni Manong Jugrasas ng Almora kat ususan na nilugan kan aktibo ti municipal officials piman ti Bugia City so day han nga naipasa di first term ni lit Congressman Dangwa di second term na 2004 to 7 na i-refile lang ta. Ada pwede ka malagip ko sir. Da kayo nga or dagito da school heads, head teachers and principal kaslada mo lang barangay captain. Every time nga sa Sabat di division office. Kaslada ag in-update na ngay. Kumusta diyan mo? No ka customer diyan ko kasi one time that was no hanga 2005 kat 6. Nalpas di first term ni lit Congressman Dangwa 2001 to 4 hanga na ipasa di Balili Latrindad Tuba kan ko tapos iso tinakadaan di Senate Tuba kan Tuba Central di nagyanan ni Sir Makati Baranis kan di Taloy di last term ni lit Congress ay di second term na 2005 nagsabat da Sponsor time. So this podcast is brought to you by Dems Auto Performance. Dems Auto Performance Shop offers automotive servicing and verify sila ng kahit anong klase ng sasakyan. Huwag lang eroplano. Located at Alapang, Latrinda, Benguet. Of course, they also offer off-road servicing. Sa mga naglalaro ng off-road, gusto mong pa-convert ang sasakyan sa off-road, you can visit Dems Auto Performance at Alapang, Latrinda, Benguet. Or you can also visit their Facebook page, Dems Auto Performance. Ma'am Rizalyn Gosnian, iso natin assign ni Mrs. Lucchio ijay Takadang. Annex di Kibo National High School. Nagsabat agin ni Mrs. Payang, ijay iso na ti TICT Taloy Sur Annex di Tuba National High School. Nagsabat ijay division natural istorya dagot aktibo dapat nga doa. Kuda ni Mrs. Payang gani Mrs. Gosnian. Da kami ket ngan kami nga ma-nationalize ko. Ay so ko nande may. Ket anyang iti sekreto yon yang kastayo. Ay ket nagpatulong kami ay ni office ni Congressman Dangwa ko. Ay so aya isugayan ti kastana ko ni Ma'am Rizalyn. No kayat mo aket agpatulong kamot. Ada mo de staff ng taga-Mangkayan. Siyempre ibaloy ni Ma'am Aida Payang. Ahon inala na din number ko nga blood relation kaanakak ti sikan kasin ni Ma'am Rizalyn. I see. So one time around Thursday sa day weekend kastoy nga malum nakaluganak ti ban nga Bagyo Mangkayan lipan to. Ada di kilometer 24 ada na receive ko nga text ko na. Uncle si Rizalyn adina ko na. Sa kundi naka-assign adi ay TIC Takadang next di Kibungan National High School ko. Di nangag ko nga Takadang kasalamat demotion. Tan ni Mrs. Lucchio nag-principal di Ginawang National High School nag-home base di Kibungan National High School in-assign na mo dito Ma'am Rizalyn di Takadang. Kat isot ka dayuan after last igan kat isot ka dayuan nga party Benguet deep in the division. Ay isa adi pa sumarsano ti last igan karon. Wala sumaruno ti ko.
may tatat ada tinalukatan ng kalsada nga jeti pakaistorya na ket sorry ko nak total taga kibungan mat lang ni father ni Atty. Agapito Bulistis. Di makelda lang di makelda di Lipanto man kaya. Isu ti ada di district office ni congressman. I-comply dagito requirements ipan mo kanya na tay kuada day sagana day bill ket alak to papirmak kini congressman i-file mi di Manila. Isu ti nangyari so day kwa ket tikina isu day bagbak kada gitu da young graduates ti han kedi nga dagito teachers lang ang kunak day kaparasan pi man gini Ma'am Rosalyn Cosnian. Aktibo nga gapo di IT expertise na di habang ada di takadang nagpakita na piman ti poso na ang serbisyo ti hanlang day deep in family hindi ka di pati di community so edi as a head teacher edi ada na bakantian nga principal item ta very kwati seldom ti item ti principal item di 2005 or before 2008 kasi so dia dati na bakantian nga principal item iso na ti nakaala di nagawid di man kan di Kapitin National High School and then tuloy lat at gagat na adamot ang bakantian nga supervisor item nagsubli dito yung division office na pan atok district santo inga na ginmato iso mga kadeti kwa inga na last term ni late Congressman Dangwa amin nga local bills tayo ada ijay Senate di last year lang ni former President Jimmy kat ipagpalpalo apak lang na di Senado. Iso nga di 2009 summer of 2009 inayaban na ni former President ni Dr. Nieves Dakyun President ni Mountain Province State Polytechnic College dapat muda nga di exportise. Iso nga di ko na no handa ka kasapulan jay binggit umay kay Mountain Province ta it so happen nga natin ni late Congressman Victor Dominguez di February of 2008. So caretaker piman ni late Congressman Manuel Aguiauti ko. So so that tayo hantay nag-congressman ngam gapo de ko ni attorney paran exposure tayo de Congress ken de Senate. So the first nga na-file nga University hod kumati MPSPC kinol kolektak ade nag-author de ko for late Congressman Dangwa Congressman Mauricio Dumugan, Manuel Aguiauti Kalinga, pati pa Leonardo Montemayor de ko. And then ingana ko around ko de first nga author ti University hod kumati Mountain Province State Polytechnic College. Jemet no de since 2003 ket naka-concentrate di nationalization or establishment ti National High School idi mapana ka di Higher and Technical Education Committee de in charge dagito establishment ti state college universities. Jay nakikita nga ada day kwat ti CHED nga by 2011 kuma 2011 dapat masteral kan doctorate dagito da professors ti state college universities. So de map upgrade lang ta day kwat. So kasi ti so gayam nga ada jay istorya kon si kadyo man kayan nga kaduam kanu mismo jay mayor nga napan jay Malacañang. Istoryada lang din actually day kinahanos tayo mo depan chimpunilit istorya the experience mo ko adugayam awan since late 90s from 97 nga day masurity mo day kwata di nga nagsubli ni lit Congressman Dangwa di 2001 met at siyempre libre ka pa jay bus na and they mo't pagtugram ta det importante jay no follow up ka jay Manila so already to kuamot so ti kuan na de tuloy lang ta ti kapadasan tayo so nga jay man kayan di chimpo da Kapitan Peter Banagi binbanyagan da tayo ti congressman ngem tal na tayo data tagtatrabaho tayo idi mat napanak MPSPC congressman ti MPSPC ko ada gobernur pa lang ni late Congressman Maximo Dalog. In fact, di 2010, sakti may isang ng advice na bakantian pa ni Congressman na kunak. Although nga mabal nga aglastam ko mang bakanti ni Congressman, ay kunak nga may asset hang ko nga mo nga damot siyempre di ko na ni President Duterte no lumaklakay tayo ada ti market na tayo. Kat kunak may siguro sir no mapan kamot lang jay Congress. Tano mabal nga ada bisitam.
Mabal nga po na nga ada meeting with Jeruar or committee hearing kasi tano executive government ka 24/7. 24/7. Dapat hanggang lalo no in time of typhoons or calamities. Kakasipin mo na gito the Executive. barangay captain, mayors, Mayor and municipal mayors governors. and governors. Jay, idi adda kayo as a councilor Jay man kayan. Anya dagi Jay dakas lang achievements yung ijay ng Mr. Kaduan kidi nga pakit tasyak habang councilor ako gabo day exposure tayo di Manila number 1 ako layason o dati konstanti sangunyan bayan kani executive ni former mayor Lospian di tatareta yung di naarabiran tayo lang nagiti pati panakaipasati child development center. Dagi Jay daycare daycare centers per barangay niya. And then hampalang barangay pati sitius and then pati mo kumaday pa nakapondo na ta kastoy gabi so day baga-baga uray day do mga munisipyo nga every time nga dati kasla ko matata nga tawon. Basta agtugaw day barbaro nga presidente no attentive day local officials so baybayin tayo day programa na isuti pasabatan. So nga di man kasla di 2010 di first term ni former Mayor Lospian chimpo ni late President Aquino. Noynoy Aquino. Adda nga di rugi da ditoy di panakarugi panakaistorya ti Child Development Center. Ket kinopya tayo jay country of Colombia sa di ayan nga ti sobrati drugs. Ket jay country of jay Colombia adu dagay ngay han nga misteryoso nga adu day pregnancy because of the drugs siyempre nasabat day bar kasi outside the marriage pregnancy outside the marriage so problema ti government dano ani kastadang mang paraktul kadag ubing so they inoblugida dia nga in-develop. So ti inada di chimpo ni former late President Aquino, inadapt na dito Pilipinas under Department of Social DSWD. Nga kasla like any other project or new project kasla inadapt da pang demo. So ada di attachment bureau di Makati sa di opisina di inrogida ket simpre first nga ayabanda dagito da mayors. Siyempre, amo tayo nga nationwide, programa ni Apo Presidente, edi nag-attendar ni former Mayor Lospian, i-explain the objective, the mission vision. Edi last cut ko na the speaker, who would like to try, nagtayag iso na. So nga first in the whole Cordillera or the whole Luzon, they abahatan jay bulala ko ngay day child development early childhood development center jay babati bulala ko elementary so nga once nga sikat nag-interest sikat mo na nga so day building da nga 2 million nasuro nga 2 million jay so napimanti ko ade the first term na 2010 to 2013 so day intuloy mi ngay di nagtugo kami so, inkopya mi the whole municipality. Kan malaksi ba infrastructure nga na-develop bagay daycare or child development centers. Demot sinmurot mo lang na training ti development workers. Lalo pa no de barangay or daycare centers child development workers ket naabutan at college ket ada pa apan nag-eskwela di Pangasinan State University pimon ha. Supported by the government. Supported by the government nga but that was it depends upon the program at the local government unit. So na kami sinuportaran mi amin ket ti purpose na di ay ket ta kadon lang nga programa at atindaran mi day nga programa ket uray gayam nakasikog day ubing mabal nga igigaman ni papa na ni mama na ket dumakkel ka maging successful ka maging maestro kasi we don't know the future. When iso ti ko ingana 4 years from 0 to 4 years ano mapan mo 5 years iso day adam day deped. Hindi si maruno mo detoy K to 12. So jet ti Child Development Center programa ti DSWD nga
Wakit sinmoro ti kwa in may dapay ti dadto mga napantay ni speaker di lawag ni Xmiro Lospian napanpay apayaw. Ta di hol Luzon kat iso ti demo center di Sunati ka sila ECDC. Ayun, sunati Wan. Kat idi magtiyempo tayo di 2014 taday ko na tayo idi adakin nilit Congressman Dangwa de hanlang nga day panaka nationals parang naka trabaho ti establishment ti New National High School no diket pati day ko ngay in fact kat ti malalagip po sir di pa lang ada division dito KM5 ti superintendent diket ni Ma'am Mary Namohi kat ti concerns tayo di ado ngay dagitoy casual teachers ta siyempre idi basit ti di 1970 or early 70s second year college mabal nga ag isuro 60s to 70s idi middle of 70s second year college. Idi 60s to 70s idi middle of 70s kasapulan must be a 4-year graduate. Kat idi uray underboard makaisuro na that was the time of late President Ferdinand Marcos. So nga ado dagay underboard nga na-employ ingga na itis ada mo de Magna Carta nga no nagkaswal ka ti 8 years as good as you pass the board exam. So ingga na di 80s to 90s ado da mo ti makapasa ti board exam na priority da. Pati day ko idi awan ti ag masteral no awan pa experience nga matatakot in madura ti ag eskwela. So masteral ka matagos. Kat dito ti tiyempo ni Lit Congressman Dangwa, nakita nga di first term na pa lang, ado na ti casual teachers, damo kot ada PTE PID, ada Municipal School Board PID. Usually supposed to be, maabuso. Supposed to be, they school board, SAF or Municipal School Board pan kumati infrastructure development di school, counterpart ti LGU day nga based on the Local Government Code of 1991 sumatos usaron nga para activities ti DepEd elementary ken high school lalo ti athletic especially provincial meet ayan tayo kanda do mga ado gamin ti in short ado gamin ti unfunded programs ti DepEd malagip tayo idi tsimpo ni late President Marcos Ministry of Education, Culture and Sports ti Secretary Edikit Minister ket ni Jaime Laya. Di nagtugaw ni President late President Corazon Aquino naging department so DICS. So ada pa lang the Department of Education, Culture and Sports. Ada pa lang pang pundo tayo ti Sports Development. Gamay may sa ti Secretary Edi. Edi nagtugaw ni Uncle Edi, President Fidel Ramos. Natadtad ito DICS. Nagbalin nga DepEd ti mangsangot ti basic education, elementary ken high school. Ada ti CHED. Dito mo vocational courses, TISDA. Ti problema day pang sports in pandan sa di PSC, nga usaran na mo ti pang national ken international competition, awan ti pang grassroots. Isu day ti dakkel nga problema ta maswerte ka dagiti Trinidad ken Baguio. Day dadakkel ti income source na taxes. Masuportaran na day masubsidize day kasapulan ti umbing tayo ti under elementary ken high school. True. This podcast is brought to you by Millennial Tech. Millennial Tech kat ma-repair the printer, man-install the CCTV, repair the cellular phone, computer, and other electrical appliances. For more information, mabali na ibisita nyo da Kubo Building, Proper Abatan, Bugyas, Benguet, or you can contact them through their cell phone number 0910-255. Through ordinances, mabalin nga tang municipal kon provincial government kat through ordinance nga ikat makapadatap no mapundo anti grassroots for sports. Agpasureta. Kasla day local government code of 1991 mo lang day na i-download. Kat isuti may sang isuti maporseta ta hanlang tatakot the sports development ta dito 2022 so ti first nga mai-releasean day Mandanas ruling ta dating basis dito or source of income dito era dependent or internal revenue allotment dependent LGUs barangay municipal ken province
they shares tayo from the BIR. The BIR. Tata, the National. Mandanas ruling, may tata nga 2022, may bingayan tayo di Taxistic Bureau of Customs. So, de tata, kunan ni Mayor Ayong di last year, ti mainayon tata di Mangkayan, 50 million. Ti province of Benguet, 700 million sa di million. over and above the isun magapu di Mandanas ruling. Kat di nga pondo, siyempre no, budget 2022, naka-allocate, na-approvean dahil di current administration, barangay council, municipal council, kan sangguniang palalawigan, dahil kayo saran na di nga pondo. Kat accordingly, so the last year, month of June, ada nga di DepEd, PTE, LGU, Interpeace in Convergence, di Mangkayan National High School, nakdinamang di in charge the school buildings and facilities di division kan di region parehas mo ti kunada. Tati concern ko, sublin tagayam day ko sir, before nga mapantay di ada kami di Sangguniang Bayan di 2014. The first nga ko, tada ito implementation or ito programa nga Keto 12. Way back since 2003. Hindi pa lang first term the Congressman Dangwa, that was the time of former President Gloria Arroyo. Ado dia nga nabayag dito yung effort or workshop ti different line agencies hanlang nga DepEd na inayon ti DOLI, DSWD, On the K-12. Chip TISDA. Nga mapangay nga 2010 lang sa nga na-implement. Jengor, in plancha-planchada, they mechanics na. In fact, that isot naging issue in the presidential in the 2010 between Senator Manuel Villar, Manny Villar kan Manuel Rojas III. Kat mas dagitoy ni Senator Rojas idi ada dati Liberal Party, ada connection na ti Democrat si Jaiga Europe ni Manny Villar iso ti plano nata. In fact, the Board of Regent Tilipan BSU membro da ta chairman ti Committee on Education ni Mrs. Villar di Congress before nga nag-senator ni Ma'am Cynthia. Okay. Di senate mo ni Senator Rojas. Kat siyempre kasalatatan nga presidential election ni 2010 di pabunggaan ti program programa na ti implementation ti Keto 12. Kat di ti ko ti mechanics na isungor day ko ta di isungon na inayon ti DSWD tadi after daycare kinder nga maging Sa early childhood compulsory. development, yeah. Kat santo dito na inayunan ti grade 11 and grade 12. Ta siyempre nasanay tayo jay after fourth year kat ag college na. Which is very correct, Matiman. That it is something, it brings something in the psyche ti ubing nga, maturity da. Before they go to college nga, at least medyo matured da. At the same time, the experiences. Kan may sapay dyan, talagang behind tayo. Yeah. Internationally, Basic education dapat basic 12 education years. dapat 12 years. So dia dati di Sangguniang mo di sorry ko di Chimpon ni late President Noynoy Aquino nga may implement. So ada kami di Sangguniang Bayan. In may ni Ma'am Nancy Lumbas di superintendent tayo di kanda Dr. Losio Bade ni supervisor tata. Ta iso na ti Losio Alawas, Dr. Alawas. Iso na ti focal person ti Keto 12 di. Katima de jay Mangkayan National High. Na-imbitar de malaksukin ni Mayor. Kanda tayong chairman ti Committee on Education ni Sangguniang Bayan. Barangay officials, barangay captain kan chairman ti Committee on Education ni Sangguniang Bayan. Barangay. Plus dagito da PTA president, school head teachers and principals. Di first nga meeting di in-explain na rito yung pagsayatan ti Keto 12. Katkunan ni Sir Losio Alawas di. Napan kami kabayan sa, napan kami jay dado mga munisipyo. Talaga piman nga kasdyan o era dependent awan dado mga source of income jay munisipyo. Yeah. Tayo di napan na jay may isang LGU kunada before nga may daman kayan. I-explain na di advantage ti ag-iupon ti Keto 12. Kat kuna ano day umili. Ay kat pondoan nyo ang DepEd ta programa yun dahil kunada kat kuna mo ni Dr. Losio Alawas. Ang paiso programa yung mga DepEd
ngem umay mi introduce kada kayo napagsayatan ti dingyo so nga ag tinulong ti stakeholders LGU kun DepEd kasi so JT ko kat gapot iso mo ti tinatrabaho tayo ti hanga panangipangas ti panggap ti basic education iso de So hinandol yung gayam tiko committee in Education. Dakay ti chairman. iso nga datayo ti tinangyari di sir di 2014 for 2015 no ti ka aruba tayo kasla kumati Cervantes Bogyas ken tadyan ket may salang ti senior high school nag-upor dati di first ti senior high school that tayo di man kan because of the programa mo ni former Mayor Rospian ken that tayo nga dati tayo di expose tayo di importance ti basic education Inaproban tayo nga dagos di nag-open di man kayan ti 7 senior high school. The first with ti parehas tayo ti kasabay tayo ti Bagyo. Kat mayat di ay malaksig di. So from Child Development Center, so dito nag-focusan tayo kanda iti implementation ti senior high school. Santo sumabsabay dito ron sumabsabay dito ti other municipalities. Na talagang kasiyakiman. So depends the mission mo ti local officials, no, the priorities da. The same case, it will follow. Tamo tayo mo day kung natin ito panggap ti concern tayo mo day basic education, ado nga rin ti unfunded programs ti DepEd. Right. Iso nga no, the local officials from barangay to munisipyo, kat supportaran na di ko, kat iso day ahead day ko. In most cases lang, ada day no, concentrate kat sport, simple mabaybayan day ko. So, di ti may isang gapot ta experience-aro tayo ti kasya, iso ti balon tayo nga nag-apply akas board member. Tanong ada tayo kumade sa ngunyan palalawigan. I-balance tayo lahat ti may maximize kumade provincial fund. Hanlang ti infrastructure, no dikit pati di human resource development. Tapno mai-sustain tayo di ranking ti Benguet when it comes to kanya di ranking tayo ta siyempre, hantay mo doon sino ti sumarunong nga gobernador, no, agsubli ni Gobernador Melchor or dadumati ang tugaw. Dito may isang tutukan tayo, the importance siya ti basic education. Ti concern tayo, dahil nga ron, ado ti unfunded programs ti DepEd, and then lalo pa itatang i-devolve da. Instead kung ma-implement ti line agencies dito yung pondo, through mandanas rulings, i-download da ijay local government units, kakaasi ti may isang eskwelaan no ti priority ti local officials katanda nga tutukan di ko ti DepEd dapat kumagat balance jati watayo kan numabalin pa may isang kurang dito ko although nga chimpo tayo nga nerogi dito kito 12 dito senior high school dapat province wide ko maibalance di pondo masuportaran amin. Adamot nga agpaso tinaponduan dito school buildings ti senior high school ngum kurang pay. Ta kasapulan ti kaslak college di kasapulan ti laboratory lalo dito Especially technology laboratory da. Vocational. Balak sige do mga library. The same case di ko. Kat datayo dengor na padpada di ilaklakan tayo ti University of the MPSPC. Nakita tayo nga dapat mo ada day mention ng electronic library. Kat although matatap already kir kat ang iganti cellphone. Ngam day kuma the infrastructure development in its high school the province of Benguet, its elementary school lalo pa ita dito the COVID period kat na interrupt the programs the national government. So day suportado tayo lahat ti continuous development ti basic education. Kan other uray mo lang na iko. Sinong batam di makal tayo ito Benguet ito livelihood ti parents sila. Sinong batam din ano ka? Sa ludsod ko kuma. Sinong bata mo tadi bo? What are the changes that you can bring? Nasong batan. Datan ituloy mo with sin ay how about on the improvement of agriculture? Nya tikas lang mo visualize mo jay. Gapong orutan na interrupt da ito COVID pandemic. Being a former farmer leader, ituloy tayo ladata nga mangi-develop kat akas aspiring provincial official, ikitan tayo mo't kumata, di ko agamin sir, no, talking about basic education, di ko provincial school board fund kagapuan ti pang support tayo, ti basic education.
kana unfunded programs ti DepEd. Day met panggati farmers industry tayo, day bihod, day met provincial agriculturist. No, agi alot tayo kumati dakdakkel, lalo nga day madama nga current issues ti vegetable smuggling. Yeah. Dapat adati kuna ti daduma nga kandidato task force. Ngem kanyak idagi istorya kami kini attorney Paran. Basta nga nabayagan dito task force. Idi ko pa lang, idi 87 to 92 inarami dagayam kini lit Congressman Dangwa. Dapat ang i-create hanlang nga task force no diket division. May isa nga division nga dati staff na ijay nga ti trabaho daket mangtutok kada iti Department of Agriculture Central Office, Bureau of Plant Industry, ken Bureau of Customs sa kuna ni attorney Paran. Tinakastada kini lit Congressman Dangwa idi so nga within a month ket matroubleshoot da iti technical or illegal smuggling. Ta kurang ti pondo da idi ngem tinakastada nagbiro kada kadagi empleyado nga ta tunggal department di Manila or bureau adati kailan nga Ilocano. Agtip di empleyado ti the insider iso nga habang may pa-process di permit technical or wakit adati advance information da. So masapad nga mamuan di umay nga karga kasi mga ada sanga pulong cargo nga carrots from China nga arriving by next week kasi among the late Congressman Dangwa. So kuna ni attorney Paran iso nga within a month or 2 months so basta ada kasi yung information apan nakatungtong ni late Congressman ni DA Secretary may ipagol na di para isardang yung mata numan pa siyempre amo tayo nga pagkwartaan dita ket di han nga awan sardang na dito ita amo tayo kaduan lagi ito da Chinese mga ramit ti smuggling ket napiksada nga aglagay ti opisina so nga kasapulan ada ti connection tayo jay it's government agencies. So they kuma kuna tinaduma task force nga task force casual day. Yang i-create ti parallel to Provincial Agriculturist Office nga mang tutok kada gitu da kwatap no han kumanga maipalos da kita da illegal smuggling ti mang kompetensya ti product tayo lalo tatang administration tahan lang nga vegetable from poultry in meat, fruits, rice. Yes, strawberries. Deti kwa tayo. Pati galunggong tayo ka, no? Iso ti concern tayo. May samot, di panig mo ti farmers tayo, no? Ada kumamot mabalin nga, mabalin mo ada de PRDP tata, pang infrastructure development, de pondo ti World Bank, hindi pa lang si term ni Congressman, Governor Pongwan, 2010, that was the time of President Noynoy. Ngatin kastada, di Secretary ni Prosiso Alcala, former Congressman ti Quezon Province, they budget kumati pang IPMR development they budget kumati Department of Agriculture for IPMR idikit 2 billion or 5 billion, no iwaras mo di nationwide, kurang. So tin kastada i-counterpart that the World Bank Fund ni pang-loan. So they no mapan ni the World Bank times 10 no 5 billion kuma times kung ada mo the requirements ti World Bank nga ma-comply ket day ket inusada ti pang infrastructure ti mat plano tayo no adanto tiempo tayo nga ipos kumaket no day ket mabana usar day ti pang infrastructure development pay kiti nga hantoy nga maaramid ti pang subsidy dagiti da abono nga usaran dagiti farmers tayo siyempre ada mo di data ti farmers ta halos 80% or 75 nga taga-Benguet ket farmers da kasi rice farmers vegetable farmers deti ipos tayo kumanga numabalin pwede nga other source of funds nga pag-source out ti province tapno ada mo subsidize dagiti da kwata no kaspring kuma ada gamit ti production cost dagiti da abono no provincial LGU ti gumatan for example triple 14 or yara or urea mabal ada si di basit siguro nga kwa company direct ko nga tapno i-subsidize ti kasama lang de kastati ayo dati bagas kasi tapno kasanong may mut jay ka siguro we are focusing more on the Gripijay Usarda. How about the upgrading ti knowledge kumanmut ti kakabsat tayo nga farmers on modern way of agriculture?
ada data existing payment. In fact, before they na-council tayo, they gap good agricultural practices. So, han nga panangi padakkel nga tipiman, han lang man kain pati bigas, umuso na gito greenhouse, sir. Well, Through Department of Agriculture. So, ada day meaning greenhouse. Katata, dakkel pati ko ada kita, they organic, they halang nga good, they good agricultural practices. Nga kuna ni Governor Pungwan, di ma-i-listen ko man di panag-usar tayo ti chemicals. chemicals, yeah. Ngayon no, makaabil lagi, ngayon through Farmers Association, di supportaran ti Department of Agriculture, di ada ti Greenhouses na. greenhouses. Kat, in fact, di March of 2019, before the campaign, di last, da kami kada former Governor Pacalso, ni former Secretary Manny Piñol, gisa din in kada nga di mo de pinunduan ti Korean government. Nga duwang nga ko ajay, ada pa solar ko ano de greenhouse, de modern na. Yun ang high-tech na High-tech, agriculture. wen. Ngam ti, Dati, kailangan may adapt tayo niya. mabalin ngam dakal gayan ti pondo na dit, nasurok nga $2 million de. Kat kunana, dito kunan ni former Secretary Piñol, tataray tatanga senator, dito kasladi mo, in tulong ti Korean government kada tayo tata. Next to da tayo timang bayad. Kunana no agpa-construct tayo ket kunana tibag lang kada kayo nga kapsan nga taga Cordillera ket han kayo gimimon ano ipara sa Medellin Cebu Mindanao. So adun to ti ka kompetensya tayo. So de ket de kunayo sir nga panang i-develop ti knowledge and skills dagito da local farmers tayo. Jem buti ko kahit tayo nga, although nga siyempre nalalaing mo din nag-apply ti governor kan mayors, siyempre dati tayo kat legislative support, dati ipa-remind tayo kan most of all, siyempre dati tayo nga community farmers organizer, i-encourage tayo lang nagay farmers ti different barangays, in the 13 municipalities to organize themselves, among themselves. No, kaya daw mga cooperative, dati post tayo, no, farmers association, mabalin mo. This podcast is sponsored by Monoflore's Egg Poultry. So Monoflore's Egg Poultry sells fresh eggs, and they are available in the locality of Mankayan. Of course, you can check them out by checking their Facebook page, Monoflore's Egg Poultry. Check them out right now. And aside from agriculture, we have another livelihood, a way of making a living here in Cordillera. It's the small-scale mining. What are your thoughts? In fact, di na pan takinuyo ko ni ato ni parang di itogon and just last night kat di ginawang kat our municipality of Mankayan has many small scale miners. In fact, kat kunak we are very proud di Mankayan ti time pa lang ti Spanish kat di Guro ti mines di Soyok. Ado ti balitok tayo. So ti nagad-adalan ti kaduan nga napan nga small scale miner is ken di Mindanao. Adumot napan ti overseas nga minirong ket kunak. Di pa lang ada tayong lang jay kwa. Ada tayo di Sangguniang Bayan, that was May 2015. Kaduak di may nga di nag-invite ti MGB. The director P. Appeal. Ngam di may nga round table di Newtown Plaza. Kaduak the former director Peter Cosalan. Nilit Manong Engineer Luminyo Kanitang, the Mr. and Mrs. Augusto Tilyakanta, may sadang ada application dat ti minahang bayan jay Soyok, ada piman property day jay, kat so day kung kuna di rabi jay ginawang day campaign rally tayo nga kasapulan through Congress maamindaran dito ilintag ti minahang bayan, tahandang en konsulta kada tayo nga practitioners. Di inpasada gitu di Congress di nga kat kanda gitu di Department Order ti Administrative Order ti MGB di nadagsen launa nga i-comply da gitu kakailian tayo. Halos the same application ti large scale mining. Wan iso ti bagbagan ni Apo Mayor mo lang idi nagistorya nga host. Kat di nga natindaran tayo nga conference di 2015. Ada pa di national nga kwa, tinang represent kinilit Governor Pungwan kat ni former IPMR Blas Dalos di Toba. So din ang kantaw na kanyak siyempre national conference, inisponsoran ti MGB kin NCIP di Manila.
ada tim taga South, taga Mindanao. Di ma-mention na ito guidelines ti Minahang Bayan. Kunak, siguro kada kayo deta, South. Wano da do mga lugar nga rugi nga agminas. Da kami di Benguet, Ever since. ever since the time of Since the Spanish Spanish. Kat kunak, Pre-Spanish time, ti proposal ay Minahang Bayan, centralized the processing area. Kat kunak, nadagsan kami na awit ka ti or naba, kunak. Pinapadasimot nga nag-pocket mining hindi nag-drop up ti high school. Kunak, ti kayat ti minero, pag-roar mo di portal, anda di bullmill, processing, pati di kampo. Tama i-maximize mo di time kan kwa. Di bali no conserve your energy at the same time. conserve di bali no naluto ko by the kilo oray bagkat mo nga bali ako. Jeti kwa. So nga kan-kanchaw nakta kunan ni representa ni nagtakdo ni board member Blas Daros kunan na. Natatawa kami kanina dahil doon pala sa Agusan del Sur, the anti-Doppler mines. May suyok pala doon. Ang suyok ay sa Mankayan, kunak. That was the time of, the suyok nga na-discovery na time of Spanish regime. So nga, isuti, dagito yung minero, napanday di South Akot, impanagan din nagan ti suyok ko di da anti-pagbalitukan. Kat kunak di complicated ito yung lintag ti Minahang Bayan. Damo-damo. Mismo nga da engineer kanita nga kada director Peter Cosalani kat katawa kami ta. Apan kapelang ag-apply dito ko madamang proseso. Mapan kapelang ag-apply jay MGB agbayad ka 20,000. Kat ado pa nga agency di papanam. Small scale mining lang. Small scale mining. Agpa PIC ka pay lalo no dayo kay jay. Iso jay ti rigat na. Iso nga kun dagay da membro damot lang ti ko provincial Kat the body of government nga makakuha lang dita, it's the Congress niya. Republic Act talaga ang Congress. Congress. Mamingsan kami han mga dati suspitsa nga dagitoy da large scale mining investors isurot nang ilabi jay nga lintag jay Congress tapno awan ti ka kompetensya da. Mabandakan the small scale mining. Kat ti may nga project it gamin ta ever since kat jakamo tata kaduan gamin nga production mat daytoy kapsat ti small scale mining ket kasla black market. Han nga magna jay central bank. Dapat ti mabalin nga maaramidan ti provincial government to like langay nga in terms nga ikat matulungan da isuda. In fact siyempre di madamang current administration ket outgoing da. Barkada tayo ni former NCIP chairman Atty. Dawas. Iso namot ti consultant ni nag-retire sa ni ko ni DNR Secretary former Director General Roy Simato. Ti DNR tayo di ma-confirm di appointment di Congress di Senate di 2017 may sa ni Atty. Dawas nga nang backup kanya na. Kat kung kunana similar siyempre under DNR MGB. Katikong kunan ni Atty. Dawas piman idi siyempre awan tayo mo di Sangguniang Bayan. So ngayon dano namot kin ni former Mayor Lospian na kunana. No ti da kami jay Mountain Province ni Fugo day concern tayo ti agkat ka ngay ti kayo. Ada day mo yung system nga ina-adapt da nga kasla special kwa ngay through a department order ni DNR Secretary. Mabal nga may alaw kan o low team day kung nang imula day kayo. Imula mabalin nga. May consolidate mo kuma day April o. Day ta siyempre da tayo ngod IPs tayo. Nga dito may consider tapno special kwa dito da ayan tayo nga ada IPs nga aga Minminas. Nalaksi ada dumayo ta UP mo jeda do mga probinsya ket special kwa. No special order mabalin nga aglabi ka kini DNR Secretary through MGB tapno i-consider da day livelihood ti tawo jay nga lugar nga no dihol nga kwa iso day kasapulan maamindaran ma-overhaul iso day kasapulan through Congress ngamti ko na jay may nga siyempre ada lintag ti MGB ngam adamot lintag ti IPs IPRA day iso di mai-kuha ko mai-consolidate iso ti mai-explain
nga siyempre like mari small scale miners tayo dito isungod ti the only way nga livelihood da pagbiyagan da kan makatulong naman ti national economy ket day lang day no ada production kada ko maday may registro lang day central bank Yes. day pangilakwan da ti balitok da ket day ti mabaling nga maaramidan ti may sang official no experienceado ko ma kano an analysis na tahan tayo pi man mapabasol spray or pa governor no awan ti kapadasan na kadagita nga issues uno wakat hantay mapabasol specialist tayo no awan ti maramidan nakat initially in applied sa Jay Sagada ya so na-approve na minahang bayan ni Jay Sagada ti kurang na lang or ti dawat mo dagi environmentalist handang ag-process si Jay Sagada except the pre-gold. So they telling sa yung umaydan to party binggit. Handang nag-process si Joy Wen, Sagada. they- Ibiyahida. Ibiyahida. Ipan ada pa dire suda Manila no kaya. Except they tanu they ag i-process kay pre-gold. Hangga ko sa ti chemical. Owen, tay Ngam ti kunada mat, solidified. wan ti kunada mat sayang ta de gayam old traditional nga panag ala ti pre-gold de makita lang ti mata. De ag usar ka ti chemical kasla 60% kay may bulbulong no ka dehan nga makita ti ko. Owen, ano makita ti. Isu day ko nada nga nere through kasla ka tag i-process ka ti ag usar dat cyanide. Ngam isu day no mabalin mo day nga habang ilablabi day panaka-amen ti Department Order o Republic Act mabalin nga i-allow tayo nga tapno mabiyag agbiag dag ito da kakalyan tayo nga Para no iso lang ti livelihood ijeng Well. lugar. Owen. So we have that one and let's go on. Your say about the Cordillera Autonomy. dati-dati tayo in fact kat isu ti frustration tayo kini incumbent President Duterte ta mo tayo mat edi 2016 ti inusar na nga kuna day campaign PDP laban kaso gam ti pakaisurya na sir day PDP laban na atindara kadi nag-celebrate that anniversary day di 2012 ti kadwa kadi nang imbitar pi man kanya ni Councilor Jan Butiway former Vice Mayor ti Trinidad di City Councilor pa lang ni former Congressman Aliping na atindaran mi jay Manila Day anniversary na i-consign mo lang ti February of 2012 day before nga nag-file kami ti October nga di kunan ni Councilor Jan Butiway nga ada apanta atindaran so all the way from Mancaya nagbiyayak ada kriti di morning ti Sunday day sinmalo kami kusong alas 5 ada kami jay ngam ti expectar mayat ata ko at that time in good terms walang day Pimentel kung Binay family Vice President ni BP Binay kunak ay mayat ata apantay mo tag kape da 5-star hotel ta isong nagtatrabaho ako di Makati idihan pa lang nga syudad din 1990 to 91 and then 93 to 95 mayat ako nak hindi napan kami ni pay Jay Manila mat grill kastoy nga open kat napurot ata hot weather di Manila pay nga muna hanmat nga damot pondo da pay hantay nga paninjay 5-star hotel muna in short edi sumipsip ngat agrugide programa kat ada late Senate President Aquilino Pimentel Jr. ni Nene Pimentel nga papa ni Coco Senator Coco Pimentel and then ni former Vice President Binay edi pag sampot da habang madagpo programa kami nakita amin nga tibol ay dadagi agibunbunag ti bulbulong ti saba pengi pangusad na nga dito banana leaves kung mura in short edi gusto nga nalpas ti program kat ag dinner kami ay when edi ag dinner kami in uplag da day bulong ti saba day long table budol fight gayam naluto rin na po'y fish damot chicken kat kunan ni the explanation ni late Senate President Nini Pimentel dito gamin partido federal PDP Partido Demokratiko ng Pilipinas isu ti inorganize ko partido ti political party ti popobre from Visayas in Mindanao nimot Ninoy Aquino laban ti Luzon kat daytoy PDP ken laban in contrast kadagay the traditional nga nationalista party ken liberal party nga dagay nga political party ket back up by billionaires dagitoy hasindero kasi isu ti kunana
So tapno kaslama iko tayo day masilibraran tayo day kuan na dito eh. Di that was the time of martial law. Nagnayon day PDP kin day laban organized by Ninoy Aquino, Lit Senator Ninoy Aquino. Isu dito PDP laban tata. Kutata nga malam una rabi. Di nagbodel fight kami. Ta political party ti na pobre. Kat back to President Rodrigo Duterte. Isu ti inusar na nga nag-substitute di December 2015 nga di ko na ni Undersecretary DLG Undersecretary Martin Dino kat nakasrukpi man as candidate ti presidente through PDP laban kat jay ko mama kat ti campaign mat masa dito federalism in fact kat dito autonomy so ti background mat ni late Senator Nini Pimentel iso na ti father day ng quality local government code of 1991. Malaksig day constitutionalist da. Dito local government code of 1991 bibliati barangay government, municipal city ken provincial government ni kwati principal author ni late President Aquilino Pimentel Jr. o no Nini Pimentel. Iso na lang ti akin advocacy dito federalism. Tapno kasla ko so di mo di autonomy ti di lang diferensya na gamin di autonomy dahil gamin 1987 Core Constitution tayo nakakabili diyan nga there shall be an autonomous region of Cordillera in Muslim Mindanao. So habang existing the 1987 Core Constitution we are favored to have that kind of autonomous government. Kati explanation tayo jay kunang ni late Governor Raul Roque Molintas, kunana, di konsulta ka di 2011, kunana, based on our local government code of 1991, mapapractice dita ng autonomy. We had autonomy ti barangay government, munisipyo, probinsya, kan syudad, noon niya ti programa ti barangay da or area of responsibility da. Di kuna tayo, dengor no, dati, like, sublin tayo di programa ti Dipit, no ti programa ti may isang LGU ko sports development, grassroots sports development kan livelihood mabal nga iso ti concentrate kat adati autonomy da hanga awan pakialaman ti national government kasi ti ada prioritization of programs so as of 1991 idin ipasa ito yung local government code i-adapt lang ti through municipal or provincial or barangay ordinance tapno ipinpoint da ti prioritization na ti programa da. Kat no umay man kunana, kat no umay man neta nga ada ti regional autonomy tayo ay kat mayat ta additional funds. Habang existing the 1987 constitution. Ti bantayan tayo lang kunan ni late governor. Di may kabil nga karga nga lintag. Like for example kunana kaspa yung kumaday lintag ti agpatitulo ka ti loti tatak narigat ta mapangkati ado nga proseso from DNR nga na land registration administration through registration of deeds ti province tatakot narigat no ada reta nga autonomy mas rumigrigat ay urehanan kunana ti purpose na makaala tayo ti additional budget kan ada ti programa tayo pang support ti kwata so the in risk ko di November of 2019 before the nag-COVID tayo imedagiri nga ti regional chairman gamin ti Cordillera Regional Development Council ni Governor Bernos ti Abra di babae nga gobernador kat din president di Hotel Elizabeth dadagi congressman di morning nagsauda congressman Chungalaw Maxidalog Bernos agsapan ni Congressman Mark Buti Bagyo masaksakit ni late Congressman Pongwan Idigot tinbak lang idi sir tapabor tayo ngor technically or practically pabor tayo ti autonomy tilang ilablabi kumaday propose nga lintag nga pa-approve day Congress dapat kuma sir first got the kabil da gamin idi that was the version na palang di 1998 first attempt tayo 1988 iso din nga nagis di Ifugao second attempt di 88 first attempt di 88 nagis di Ifugao second attempt di 98 Apayao
Kundi ito'y third attempt, kunak binmasit mo de value ti pesos tata. Tadi di dating draft bill. The first 5 years kumati regional autonomy ti Cordillera, ada kumati 10 billion each. So the first 5 years, ada ti 50 billion nga subsidy tayo. Okay. Di through autonomy. Okay. Ngam assuming after 5 years, na i-maximize tayo jay, na i-capital tayo, sa ti ekonomiya tayo, ti Cordillera region, tadamot sir ti barangay, municipal province. The next 6 to 10 year, mabawasan. So nga 5 billion each. So nga 75 billion, kat version pa lang di 1998. So the risk ko kini Congressman Mark Go, kunak numabaling matakot. Day value ti piso idi, 1998. Ikaw tayo kumanda, current Value power ti piso. Ano mo anya ti piso to dollar tata, ta-upgrade tayo, tatangol ko uray dakkel ti uray billion ti amount na, basit ti taray na no, nagitada payment ti kalsada. Kasi ti kwakot kunan ni, taiso ti pang malam ni open forum. Ay, wala akong magawa dyan, kung kunan ko ti congressman. Di mo may isang enrest ko, dito yung representation na han nga, panangkwati kakapsat dito yung other provinces ti Cordillera ng kunak. Mabalin mo't kumaakot, i-adapt tayo. Sinong bata mo lang ni, ito yung Congressman Marco. Kunak, no the allocation kumati representation the Cordillera Regional Assembly, sila assemblyman, Okay. i-proportion tayo kumati based on population. Dito yung Baguio Benguet gamin, because of our mining industry, vegetable industry, other business opportunities, in mighty hanlang nga taga other province ti Cordillera dito, no di kat pati Even lowlands. from other regions. Well, so nga, no kuma i-adapt tayo jay representation jay national jay Congress, no ba dito yung regional autonomy kat Ng regional congress, kumbaga. manay na yun ang kumati representation ti taga Benguet ken Baguio. Population ng lugar. When in fairness to ko, ti adapt pa lang kat duwati may isang probinsya. Siyempre na district ti Mountain Province, ada district 1, district 2, na parehas ti Benguet. Yung kita tayo mo di apayo ko, bas-basit da nga di population da. So nga manay na yun ang kumati Baguio kon Benguet. Di kinti ko kat hanang nga naawatan sa di. Ako, congressman ako ng Baguio, tumutulong ako sa national. Hanang nga kwaya, kat iso nga lone district amin ti Cordillera, ure pa'y Tabuk City ken Kalinga, kat may sa congressman, dangam kunak, ijay may propose nga autonomy legislative body de talong ako de If so ever that When- we will ma- attain when- the autonomy. when jeti ko before ko mga approve ni Congress the representation the Cordillera Regional Assembly proportionate ko may population ti syudad ken This podcast is brought to you by Carltech Repairs. Carltech Repair kat na-repairs si cellphone, tablet, kan laptop. Mapa software man ti problema na data or hardware, kayang-kayan ti Carltech Repairs. Carltech Repair kat masarakan ni J stall number 113, second floor of Old Public Market, KM5 Latrinidad, Benguet, or you can contact them at 0910-702-1930 or in their telephone number 074-424-0701. That is Carltech Repairs. probinsya. Area. What will happen if hindi magtagumpay yung third attempt? Day, so kung kuna we are quite frustrated with the current administration. Inpukapukaw ni President Rodrigo Duterte the federalism. The advantage na game hindi kuna tayo nga tamay sa tayo nga the Liga Independencia Pilipinas nga membro tayo kin Elite Commissioner Pastor Boy Saicon. Isu dagi da mga nyari. Isu da think tank ti dagay sa 1 2 3. Okay. Kati kung kuna dengaron habang existing the 1987 Constitution, so anyway na-approvean the Bangsamoro. Dati lang ti Cordillera Autonomy ti hanpen na approvean. Yeah, hoping. Hoping we soon. hope ang ngam dito din pukapukaw ni outgoing president nga federalism diket nationwide. Ayan. Ngam hantay mo mapanti federalism form of government nuhan nga maamindaran sa 1987 Constitution. So nga That is where you will be needing the Congress. Ngam so nga habang
hanpay nga naamindaran di 1987 Constitution, pabor kada tayo nga Cordillera. Kasapulan i-work out tayo di amin nga sektor dito yung Cordillera, be it farmers, miners. May isang advantage di ko nga di autonomous government, no ti ikabil tayo kumakit, dagitoy kuma mini hydro tayo, Cordillera was known as the cradle of watershed in northern Luzon. Kuno kuna tayo, iso din inlablaban ato ni paron panggabi construction ti San Roque Multipurpose Dam, presidente ni FBR who is from Pangasinan at that time. Din babada nga de boundary ti itugon kan San Manuel, binggit kin Pangasinan. Inbabada ti 1 kilometer away de anti-turbine. Dapat kuma ngimak nga to jay banda na ti kwatar hap-hap kuma ti binggit kin ta dito ti gagabuan ti danom. Wan jeti problema da di Chimpoda di prior to the construction of San Roque Multipurpose Dam ket deti kwa nung ma-approvean da ti autonomy kadong gamin nga komentaran ti kakalyan as anoreta ada ti another level of government deket add-on priority kada tayo ikuna tayo ngaron. At that time, idin-approve ang 1987 Constitution kat underdeveloped ti Cordillera. Kat plus factor numan pa'y tatakot adunak adal, director ti line agencies. Kasla kumaday ti IPRA, dahil lintag ti IPRA nga implement ti NCIP, kat lintag mo ti for fathers tayo ti Cordillera. Pina-approve na lang di Congress, di kultura tayo ti iso di NCIP, benefits ti other IPs in Luzon, Visayas, in Mindanao. Kasi lang makikita na kuha na yung autonomy gamin, decision making, para kada tayo, dat tayo. Wan. Gusto ko mati, kas lang nga maawatan ngayon, lagi dyan tao. Wan, handa ko mga ma-DNDA, regardless, no, siyempre, ada mo ti governor, mabalin mo nga, siyempre, idigamin ka, ti kasla... Wadan istorya gamin no didi, ay nood sinabinggit, natal na di mayat. Mabalin ay makakampanya di udo may probinsya. Kasano ngay da kami ngayon, umay kami sin probinsya ay doy. Di kwa nga matata, hanta yung abutan ta kwa. Siyempre, dakkel ti kwa in fact, kat advantage ti binggit. Tati kadwa nga abutan ti si Bagyo Binggit. Kat anya nga no kumay di chimpo ni kasla kwa dito flashback no di chimpo ti di second attempt kat no first attempt kat na approve ni di. Iso pa'y katulong tayo ng develop ti kwa dito gamin Cordillera Administrative Region subliyon ta sa ubing kayo di kwa nga naabutan mi di high school kami ultimo di when we are still dito province of Abra, Benguet Mountain Province ken City of Baguio kat we are under Region 1 Apayaw kat Region 2 Cagayan Valley Region dagi school principal kasalanan bilang rito yung mayor. Apan nagpalo pa San Fernando La Union. Kat presidente pa ejekit ni late President Marcos kat medyo behind tayo ikunan ni ato ni paran naka-concentrate dati Tagalolans. dadakil nga project ken Jay Lowlands. In fact I was a high school di after Inside Revolution napan kami nakikontest si Ilocos Norte Agricultural College Jay Inak kat adam lang campus ti Dimso Jay Don Mariano ba ni Jay La Union nga handa nga lugar Don Mariano Marcos State University. Ijay lugar de Jay Ilocos Norte. Taamuda ti agamuda jay nga umili Mariano Marcos kuna dagay Tagalaw niyan. Hande Mariano Marcos ket Mang Mariano. Don Mang Mariano. Hana Jay La Union nga outside Ilocos Norte Don Mariano Marcos. Kimi Jay ayanda Jay Ilocos Norte Mang Mariano. That day edi napan kami Jay when we were still a high school student na mas dawak tani from La Union ket met asfaltado ti kalsada nga na labasan ti lawag ken binyong pasukin Ilocos Norte. Samantalang at that time ket approve pa lang ti Halsima Road. Halsima ket kas lang 2005 lang. Wana han de road so nga han makit di itis nga road ni late Congressman Dangwa Chimpo ni Marcos 83 to 84. 84 sinublat na ni Lit Andres Cosalan as members of the parliament di martial law na abolish the Senate. So na unified so nga dati prime minister tayo di Chimpo ni Marcos. Idi na sa revolution na isubli di na approve di 1987 Korea Constitution ada Congress ken Senate. So day ada day ipiplida nga speech ni
late President Marcos inapan the US Peace Corps. Di Amerika, ta komentaran na di ng unified na ti Senate, na abolish ti Senate, na unified di batasang pambansa di 1983 ket kunan ni late President Marcos nga the reason why we did that is let's compare the Philippines and the United States kunan na. In the Philippines, our people were very poor. So we need the very fast mga development, kin implementation ti project. But here in United States, you are advanced country, so you can afford nga mabal nga agbabanggalay congressman kan senators, uray madiri ti program implementation na dati federal government kendakkel ti pondo dala day locality. So nga deti mabal nga agpolitika dagay congress ken senate da. So the issue ti purpose nga ng unified day ko nga may di congress nga may di 1986 nga it's a revolution na approve in 1987 Korea Constitution na isubli di Senate. Kat jaymet no ura ada maipasa di Congress no madidi di Senado so di na ura na approve di Congress apan kapay aglabi di ko. So delete implementation ti programs kat deti may sang advantage tayo, ano makasarap tayo kumadya sa ganyang palalawigan, hanlang amang tulong di sumaron na governor or provincial government, i-guide tayo mo lang di barangay piman kan munisipyo. Takas na timagkita dito. Iti advantage na sir, di kadat tayo nga naman payahan tayo nga naging national athlete or regional or international, isungay ti kwa. That's why we are encouraging our children, be it in elementary or high school, to participate in school activities. The moment nga ma-develop the mentality da can physically and mentally develop spiritually the extracurricular activities iso ti ikiri da no maging adult damot lang. Kasla jay nangyari kanda kayo it is your experience in the future farmers of the Philippines. And then your ang mabilang experiences legislative liaison stuff. So nakita yung jay laborious nga process. Now my last question here is what sets you apart from the other candidate? Or anya dagi jay da adda kunda kayo nga unique nga awan ka dagi jay other candidates for the council of the province? Hantay mat na confine since elementary and high school nakasala nag-evolve gamin from elementary di Maklat I was born in Budbud di Maklat ingana elementary idipeket maapalan kami ti dado mga eskwelahan ta dati sports activities da kami di barbaryo magmagna kami every time nga mapalang kami di poblasyon. So di napanak high school nga because of this school extracurricular activities iso na developan tayo kat nagrugi jay gana de experience tayo jay congress isut ko ti ko tayo nga antay nga imutan kuma gamin kakabsat uri ada anya amo tayo no hantay nga sumrot jay province hantay nga ma-share may fully ko tayo ta mamingsan kasla ko mati advice ka ti may isang barangay official or municipal siyempre kung nada no advice ulit akit ada ka kumajay kaduang ka dito si is to believe kung kunada iso nga mayat no ada tayo jay tano ag-advise tayo ti kwa or i-guide tayo dagito yung incoming local officials at least ada ti kwa da kan di nagagat tayo lang aggressor sila dado mga agencies ti government national agencies kan impossible although nga dade internet ta kan dado mga best practices ti other ado mo ti mamayat nga programa ti former administration like for example di tada di congress di 2005 di nga explain da di ko daytoy promotion ti one town one product idi nga jay ket ti utor na gaya may nga gobernador jay may nga probinsya jay Japan I see dagiti bamboo products. Nga tapno ma-recognize hanlang nationwide no dikit worldwide.
Then nag-concentrate at may nga product nga in-develop na as their one town one product. Kat idi nangyari di ay nga programa ti may nga gobernador di Japan nasuportaran ta sa nagalarot makina de garamit ti ini kwa ket ti kwa na ket bambu de kawayan. Ket halos pa dito'y binggit halos 40% ket mabal nga ito gunto ba sablan or 60% ang mula tayo ti kawayan dagyati malak sige makatulong tayo di climate change adaptation mabal nga pagkwartaan mo lang dagay kin even di once nga nagmula tayo ti kawayan pagkwartaan di incoming generation mausar tayo ti pang-ordinary nga kung dagay dati may promote ko nga lalo ta ako nga nakuha dito in fact sir katawan dak. Pwede nga Alright, so sponsor time. This podcast is sponsored by SciSpace Tech. SciSpace Tech apo ko tag-offer ti services like formatting, software installation, file recovery, printer resetting, kanda dungan pa related to computer of course. And home service na apo ti computer. So kung kayong makarwar, you can contact SciSpace Tech, CY Space Tech, through their Facebook page. Dahito SciSpace Tech apo kat available lang in the locality of Mankayan. Gapo dito'y advantage tayo nga will expose sa Metro Manila. Every time nga dati seminar nga hanggang maatendaran ni former Mayor Rospian idi time ada day may isang seminar nga inatendarak in represent ko ni former Mayor jay that was 2013 December of 2013 before coming implementation dito Southeast Asian economic integration di ko na dagi speakers na PRC chairman former governor congressman na Oscar Moreno ti Cagayan de Oro kunada day nga December 2013 by 2015 may implement dito ASEAN economic integration kat may nga kuha na dito no may kadagay visa ka no apan kag-apply ti trabaho di Malaysia, Singapore no taga membro ka ti ASEAN SEA ASEAN kat vice versa mat no dati graduate ti teacher kuma or accountancy or engineer di Malaysia, Vietnam mabal nga umay datoy nga walk in nga apply open kasi na di makal ti pamilya ti Pilipinas and vice versa mo vice versa Filipinos ti advantage na di no sino ti nasyon nga na nakaadal nagagagat ti tataw da iso dati umunang maka-migrate or maka-take advantage ti opportunities. Kat idi bagbada di kuna and then may isang speaker mi kayo di panggabli ti tourism industry. Kuna mo di may isang speaker ti global trend ta or investors destination kat dito'y Southeast Asia worldwide. Kat assuming in one industry kasi ti tourism industry kat manong trillion ti dollars nga umay da invest dito how much we gonna expect to get that from that funds no kuma pisapay kat manong nga isresti kaya itong matang maalat yung Pilipinas that's the main reason kat no adam ti assuming adam mabingay ito ti Pilipinas nga pondo ti turista tourism industry manong nga ti expectaren nyo nga mapan nga dedelog lugar yo. That's the main reason we invited you governors and mayors kunada. Kat councilor ako pwede. kala nila When the past days you prepare your local investors incentive code or local tourism code, the earlier nga makabingay kayo. Tada kami nga national government, we are just preparing our national program. When it comes to your locality, na kayo mo timang implement ti panang konbensaryo ti foreign or local investors nga invest di locality yo kung kunada kat met pi man desert nga ko nga at that time kat katawan di is istorya tayo kadagi di barangay kat katawa di da dumata lalo no religious kunada ayan kayong hagbut-butang kat in preparation nga ti may nga preparation na di pa eskwelahan tayo ti ubing tayo mayat ngor di kito 12 tanay irugi tayo mat di senior high school muda nga kaya da nga agwiter big kasi kin da dumapay nga skills kat ti matrabaho no ti every family kat
mapa senior high school at ubing da. Dito yung local government tayo, mangipos ka di local tourist programs da. Tourist investors ko da. Tourism ko da kan investors ko. Kandi, so kasla day kung natin yung ti principal ti sports nga no anya kinatarakit ti local official kina-attentive da ken preparedness da ken the earlier nga action da, the earlier nga maka-benefits tayo ti funds coming from national government, foreign investor, public and private funds. Di suportaran tayo ta hantay yung mga executive nga through a legislative o di ko ng mga provincial ordinance or resolution. I hope nga we can do that if we are given the chance. And you can make a change. One mata kasapulan ta isuti bagabati ko. Hanlang the development no dikat we must have to make a change and do into do sacrifice in order to make a change. Yes. Hantay nga kontento day madamang kaskas tayo ti panag-farm or panag minas ti small scale mining no dikat kasapulan ag-adjust tayo no kasapulan nga di ko nada nga i-comply tayo ti responsible mining di kakapsat nga small scale mining operators kat suruton tayo piman as long as suruton tayo mo day guidelines ti national government kanda do mga nga implement ti different line agencies. Parting message ta apo board member talaga jud agdungdungog. Salamat apo sir ta kunti ka kalyan ti Benguet handa nga dito yung distrito. In fact ti agutos ti board member ti distrito from the municipality of Atok, Bakon, Bugyas, Kapangan, Kibungan, datin din man kayan intublay. Dawatak man ti panang support tayo dito yung kabsatyo ni Mario Silvino Lodais. Nga mi jay baluta number 16 day batong ti Lodais Mario from DT ko awan day middle name the political party if you are independent Lodais Mario from di kada tayo ngundi da duma independent depende di political party da dawatak ti support tayo kada tayo tanong makasulok tayo kumadi sa gunyang palalawigan kat tayo tumulong ti pagsayatan pagdurasan ti probinsya tayo nga Benguet through a legislative support ordinansa man uno resolution ta jay konak nga ron uray anya ti pagsayatan nga ito ti national government no hantay nga pasabtan dito localities mala daw tayo nga makabingay lalo ta dagiti kandidato mo ti presidente ket taga other regions kasapulan nga pan tayo makibarkada kadakwada ken pati da do mga foreign countries takwa ken narigrigat tatangat tiyempo ta dahito yung road because of this pandemic no COVID dahil ko natin national government nga kasabulan ti economic recovery tayo ken malaks ti health recovery kat jeti agpasalamat ak in advance ti support tayo ken botos yun no pitsa 9 ti Mayo dahito yung kabsat yung Lodais Mario number 16 ti Baluta. Mario Lodais of Mankayan Benguet, everyone. Thank you so much. Thank you.